Ake udah dekat nih. Jadi yang begini. Rasi amarkan dia majang ring pangeran sinau sama soalnya makin lanto dan di tiang nyerito yang puniki nih kalaning ide yang maharsi mengandung paman saja satya bakti paman sisian bapak ajak makejang yen gitu nyen buku atur paman bener ben bapak nake paman wandah saja subakti marep ring anake buku ada hanya yani ada nyen pengidih bapak ni teken yang paman ajak makejang dodonya nonyang nyen malu paman ngiring pemakin bapak ni tu paman no sadawa Nacen teh mawinan bapak membawas kadiasa punika teken ning ragam paman suwireh cu jagat nusodawon ni tonen tawang bapak tuk suarane linggah besar ton maning manung gamo bisa nyentuh paman kanggoang malu jani cung ragan paman malu ngajak timpal paman bapak ngide hindadi deh buka bapak kangwang malu ajak ada mas kiri malu ngiring nyen bapak lungo kejagaan musuh jauh ngiring bapak bapak nana bisa nyentuh paman kangwang ngajak ada mas diri malu mau jalan ngiring bapak kemu ke jagat musuh dawo nabdab bungin itu paman rare serasi sampone puput ingian itu yang maharsi makan dia mau ilangan majeng ring sisian itu ri kalaning puniko ada sindo yang maharsi atruning yang titian itu ngong senoso dawa sisiane
Markandeya ngelancuran pemargin nidone ngungsi jagat musadawu kene ngantuk sisian nidone asta masjid mamargi radina dalu kalaning Ida Resi Markandeya ngungsi jagat nusa dawone rikalaning ida memargi punika galah wengi rare sitore sisian samyem dan cerita yang titiang ring sejarah yang pemargin Ida Resi Markandeya saged sampun rawuh ring genah sane kejudi Raris Ida mangandika majang ring sisian Ida ya sisian bapo ajak pekerja nek suwire subuh nyen paman kalawan bapo ada di jagat musodaya jadi laut dan paman ngalgal ala sedene anggon padukuhan dini suwire raga sing ada tomos-mos ayu pun nyendine do paman do patut karyanan paman dulu karyanan paman padukuhan do paman padukuhan anggon ini manut pisan dosane wangun paman lalu sing ada len depan hukum apa ngado nyentuh mas ayu sisian itu ngiring titang ayo wow maka dia sapunika daging wacangan Ida Resi Markandeya raris paman idone sayu akti mabriyuk rikalaning punika ngiring titah Ida Resi monggo taruh aduh semangat pisan punika sisian Ida Resi Markandeya ngalgalalas mongol taruh ani gede makone wan ale kidang luntung sami ruro duaning tanpa
pesamandannya sisianida simalkan dia rikalane punika purun presango ngalgal punika alas raris sedake ngalah punika ikidan maka ludung maka sami ipun lain rado rikalane punika Dewata rek noisa dawo duaning makadi asapunika hari ini kan sisian idodesi markan dia raris para dewata ring jagat nusa raris idodana kagiatan aksi sia monggo dan kejut laris para dewata ning jagat nusa dawa ngingakin punika wenten banyak cangkah cumangkah purun musak asik turmaning mongol tarunge irika ning jagat rari ngata ranjang indong pesamandana raris ida sane wenten ring jagat nusa dawa ngadak para rencang idone mangko sami Buddha Buddhi kalau raris punika wateken buta kali maka sami sane sampun kathah antuk ida sane wenten melinggih irta ring jagat malih Buddha kalone mangojang kadi asapunika telu canan ida para dewata ning jagat Bali raris buta kaline matur majeng ring ida Ratu Nabi wonten karya liang pisan minokadi manahipun para rencang idone tul maning sambelang mocano aduh bedaro nabi wenten karya wan ditugas sapatut laksana tiang kadi mangkin iya ngabo punika adut para rencang idone para putra putine raris ida wali mangandika ane ado dalam apa itu para rencang manirone nenek suwedane ado nek lemot cangkang cumangka teko mai ke jagat lang
kacumangka yo bani dining usak asik ngalgal alas dini jagat musodawo tusing besan yo anu kelunduk tusing mah duluran ayatnya tur maning tusing besan yo nawang ugar-ugar dini jagat Bali dua ning Bali mendasar untuk yajo untuk yogani besar ngalgalalak sing madulur ban yajo yang tadi jani gelah masuk serah kekening paman gelah nyerahkan primatang jadi lautang paman kengken hitungan di paman nih manjang ring lemon ini karne rusak kesik